Ok, buon dia, boa noite, boa tarde, ba maluk sirahotu nebe maka iharai liur no iharai larang. Hamuto kohau eta maliku iha GPF podcast hora zaung katak mana Jevita Pereira Faria oras ngedodang la iha studio entong hau mak take over by iha video idane. Iha video idane iha haunya soring iha ona kolega bui bere. Jefa nebe maka iha tempo badak se hahu ninia exposition solo entau ita badadali tuang ho itunya kolega hora jang saidanya karak hahun nia solo exposition dade. Tiak obrigado barak no agradece tebes ba GPF podcast nebe mah karak halo promo bahonia evento primeiro solo exposição pintura. Ihane hau karak kuliah det hau ni karak atu realiza evento idane ka exposição solo bahonia rasik ne Leo Rosona no iha tempo barak ne larang hau heng mebe idane maka acontece no iha tempo barak ita seba sistema muito de exposição tema geral nebe hau foti primeiro hau exposição solo idane então hau foti tema hau no iha fating no bazar no ema nebe se assisti maka nesang itani artista sira Husi artista senior, artista junior, nomos haurasik se halo introdução bahonia ang, nomos ba tema hau ne se konta ituan kona ba tema ne, nomos profile, história bara kona ba hau halo pintura, depois de idane se animação husi tena artista sira makanesang maung egolemos, maung izu soko tena artista junior sira makanesang maung arai mundu mana Dionisia no maung Janilto nomos kita haluhang se ihamos live painting husi itani kolega ener memory do husi GPF podcast mo se halo live painting iha exposição na ba. Ok, kolega Sirahotu, kita haluhang iha fin de semana iha lorong sábado se iha itania kolega Buibere Jefa ninia exposição solo pintura iha novajar iha oras lokoraik tokoneng to tuko sanu reseng ida kalang kita haluhang acompaña nona fatin suporta arte timor Buibere